Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ivideo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe izi-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubekela-ke nje ama-transfer umazi kwi-Betway Premiership sokubekela laphaya kwezimnyama i-Orlando Pirates-ke okuhlanganisa neqembu lakwaZulu Natal eThekwini iLemontville Golden Arrows-ke engena njengamanje kuthiwa-ke i-Orlando Pirates isisubmithile i-offer laphaya kwi-Golden Arrows ifuna-ke umfana omncane-ke odlala as i-winger kuyona-ke i-MDC yayo-ke i-Golden Arrows, kanti-ke futhi-ke uphinde-ke anikwe ithuba kuyona-ke i-first team ye-Golden Arrows. I-Orlando Pirates-ke lo mdlali iyamdinga, sekusele-ke nje ekuthenini-ke i-Golden Arrows engabe-ke iyavuma naye-ke yini-ke laphana ku-Alwande Bubesi Boysen from laphana-ke i-Golden Arrows-ke silifisela-ke inhlanhla-ke ibhakabhaka ukuthi-ke ingxoxo zabo ne-Golden Arrows zibe yimpumelelo. Like ivideo, subscribe kwi-channel, mina nawe ngizohlezi ngikhona ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway.